Kurumjari. Ngasigi ISCOM discussion time yang tabiri ba khwai khibi punom puran kumalai kram na ahan gutu taram okseri kai khunu cheri ngase khoina thamjaga dori ba topic asi social movement masibu khana na bagi dam telection bigi de kai khunu jar ba gesing haujuk egi yeta nimak telection no lebire taram oksage ozai kai khunu jar ba posangom sonamani socio political commentator oza sonamni bu han gutu taram okseri kai khunu cheri thagachiri oza mathang da oza Dr. Yumnam Premananda HOD Department of Law MU oza Premananda bu kai khunu cheri taram okseri thagachiri oza ahan basi ai oza sonamni de laksage oza akhoi lamdam sida tongan ba Manipur gi unrest situation khara akhoi hojik si mayok naraga adum playri kone si thamjari ba topic social movement means a group of people who come together to achieve a social or political goal often through organized action happening masidai sida akhoi hojik oiriba situation sida aikoina social movement nama miyam gi damakta karigumba movement nama tawba matamda khoi karamba mongda turn tawgadage kari decision lawgadage habasi yamda crucial awarni swai situation si lak matamda aikoini step ama hekta thangna bu hotna ba habasi araiba amadi oidri swai matang si yengbirakanda ngasi ISCOM discussion time na thamjari ba topic social movement ahan bagi wena kamai thambini kamai habini Ranjit ahamdum kromjeri ISCOM gi staff punang pusu ina kognanjeri ai marup Professor Premananda pusu ina kromjeri malam tabir kunus kognanjeri. This is the right moment and the right questions adun hang bidu se. I appreciate. Social movement akoi na yam darkar le di bese masi yam na to do biya traba yam thuna masi understanding ama close akoi gi mayam closeness ama gyan tamneu gi yam darkar le. Akoi gi ngasi akoi da awa ba piri ba chetheng piri ba se akoi se loire akoi se unprepared to anele hoba akoi se meti particularly tamda ba naga sangsu meti ge naga kok samani naga so han gyan taram de ko ne chehi am ga thamanga tur matu mo se gyan tari mo ye ko jelong mini tawri ngasi akoi da awa ba piri ba chetheng piri ba se 95% se mo ko se jelong mi amata natti Makoi se Chin Kuki illegal immigrants along with the purpose se Manipur se machet tahalaga Chin Kuki jogi country ma semge Mizoram being the epicenter Mizoram being the Lusai Mizo Hill the Mizoram han Lusai Hill kor mahite Mizoram kokre masih tawraga Pakistan Bangladesh teki lamkra khaidokpa Assam de khara khaidokpa Manipur di khara khaidokpa Manipur di 2/3 ne moni aim tawrise which they should not dream even in the dream asi loba madi Myanmar di khara loba khotpa si tawre moi country ma same guys bas mo plan ma so haidok khare already pale tawreba makoi ne tawreba se policy program se nong manini chehi amani da natte it's a long 5 decades 6 decades 7 decades mamang de with a view or with ambitious एकदम मसे exclusively मसे independent फंगदो जादे मणिपुर से soft state ने मणिपुर ले मयाम indigenous सिंगशे मोइसे कोने net थबुंगम बनी अकोई सितो से याम पजन meticulous calculation तो रुमल लंदारक ने कोई it is not one day supported by all Chin Kuki Joes settled in other countries and the states Panamak and Mizoram being the epicenter Mizoram being the guardian of in India the labor puno Mizoram thanga makes an haigena akoi di Chin Kuki jogi country में same begini haidna. The Tori was one 2/3 Talian. Hojik Naga so belatedly Gantare. Has machine went to Sri Yaden and Naga woke up very late. Pare Odumosi Gantaba pay Tori Sepe. Yellow me have the indigenous inhabitants except Manipurese committee Naga community there is none that who can claim that my indigenous inhabitant nate. Haji Churachan put the Lihudi mi karasi, Haji Mona Lamka and Mona Thonjan Baywane. Churachan Maharaj ki Matum the 1804, 1805, 610 Gudwaida. Makoisi Chin Kuki Jo, Moise Lag, Libham Letana, Myanmar the Kambumulai, the Laos the Lai, Thailand the Lai, Matang Lag, Mizoram the Lai, quite a soft state about. Local indigenous inhabitants in a hundred young bitraba, when a toning the Tobuja, Maning Katoning the Toba. Say example, More Council handler money.
मोरे काउंसिल सिगा मोइना मोरे ट्राइबल काउंसिल न मु थोलली कनाना थोलली मणिपुर गवर्नमेंट ने थोलली एनी मफुन तोबद मोइना स्टेप बाय स्टेप से अंगकपदा से ममांग द टी किप जेन 1952 द आईएएस ऑफिसर इहान हानबम लेरमे मस होम सेक्रेटरी ओनमे अदि माई मखाद अति अतोपा अमसु माई के आईएएस मोय फंगमस मोन इहान हाली तौदना प्रेसिडेंट गुल लाख तंजाद क्रमाई तौगे अब चीफ सेक्रेटरी सु मोय मिजोन ओइरे एडवाइजर सु मिजोन ओइरे गवर्नर सिचु अतोपनी पीआर लाख तंजावने पीआरसी मनुंग द मोय अहुम हाइबिसन लोइने लोइरे चीन कुकी जो एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाख पद मणिपुर दे शैल बी एंटाइटल्ड टू इशू और टू ऑब्टेन द शेड्यूल ट्राइब फाइदन मकोइना फजने ईबसिगा चीफ सेक्रेटरी सु गवर्नर सु एडवाइजर सु मोय अहुम तनी चप माने खिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थागरे पार्लियामेंट द पुथोए लोइन पास तथोखरे राज्यसभा तौरे मुना पास तथोखरे मधुगी महीनी ngasi अखोइना फंगी बसे अखोइ ममंग द लेंगा पुबिरम मयाम सिंचिना कोकसे वंगमनी न तोब्रा करीन जमना वाक था जमना वांग था जमना वांगरी हाइदना खलो तो बदगी ngasi अखोइ इसाई खोंग इसाने ककन तोरक ngasi लेबम लेक्तिर बसे अदुन हजिक लाबद इन कंक्लूजन अय फर्स्ट की स्पीच सिगा आ स्टेटमेंट द अखोइ मयाम तौरी पुनमक असे मसे अराइब नत्ते भारत सरकार तन्नतना भारत सरकार की आर्मी के ऑफिसर्स में भाव डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल में भाव मोई भाव से जो ने एक मोई सी भाव से जो ना मणिपुर की अगेंस्ट द मेटी की अगेंस्ट द जरोम भी बसे मसा की स्टेटमेंट ने पीरी बसे कंप्लीटली कंट्राडिक्ट होने ले रही बा पृथ्वी ने जारोई दो पुनः मसे कोई करिगनो असम राइफल ने एक्शन लौद्री से एक्टिव होती करिगनो कोई हंगबसी मरम से ऊपर से कोई आदेश नहीं आया ऊपर से कोई ऊपर से कोई हमें ऑर्डर नहीं मिला हाई भी भापता तौर मोनी जेंगे लेरमी पुनः मुझे बिन आर्मी टॉप रैंकिंग लेफ्टिनेंट जनरल अमन डायरेक्टर जनरल और मनी पीसी नायर से तौरी बसे मां पोसिजर मोई ऑफिसर्स पुनः मुलोनी जाओ मोई जेसीओ लोनी जाओ सिपाही लोनी जाओ मिते सिंगसिबु मोइन मतिंग तो मोहित मतिंग पीर मोइन खोइब नहिली पुनमक से इंडियन आर्मी इज एक्सक्लूसिवली दे आर एक्टिव दे आर एक्सटेंडिंग सपोर्ट मकोइगी सपोर्ट जाउदन सुंगम मनि दबन खोइ सुंगम खंगम दबा भारत सरकार प्रोटेस्ट हुई भारत सरकार तुमिने ले इवन अदुदी इंडियन आर्मी से जाउरे बीएसएफ अदुता मोते पैरामिलिट्री निना सॉरी सीएपीएफ निना खरा दिजारो मनि सदा ममति तोगने मेन द आर्मी का पैरामिलिट्री फोर्स का अनी से ओनली जस्ट एक कोई म्यूट स्पेक्टेटर साइलेंट ओने लेगी बसेगा अकोई खुद से टेक बनी भारत सरकार न तहन बनी अदुन मोने उशित न मोने पोंग बदी अकोई से पोंग तुम तुहन बनी एट दिस जंक्चर INDIA honorable MPs and कोई MLAs अमदी ऑफिस बेयर्स पुनमक सिविल सोसाइटी पुनमक मयाम पुनमक मानरगा भारत मणिपुर सरकार का मानरगा कर माने प्रोटेक्शन इट इज नॉट बिरेन्स प्रॉपर्टी इट इज नॉट हिज एंसेस्टर्स के माई जुमनते मयाम गिनी मिस्टर बिरेन कोई मैम ताक तब नंग सी तौदब जाते हाइद्र मसे के पॉलिटिक्स की तमक थौरी चिंगनब टाक ओवर तौनब लोइने तोखरगा 62,000 crores की पॉपी से मणिपुर गवर्नमेंट न फाई फाबंगम दब लाख कया करोड़ ती कदाई चलमनी दो हजी मिजोराम न थैदोक मिजोराम न अत लोइनि चतना अत गुवाहाटी द फारी शिलोंग द फारी सिपुन मुस लोइने मणिपुर चखिम मोने क्राउड फंडेड तौरगा मीडिया फो लेरे तौग्री आर्मी ऑफिसर्स सिंगजुबु इन्फ्लुएंस तौरब्रा हाइबसे देयर इज अ राइज ऑफ रिजनेबल एप्रीहेंशन याम नवाइजु गाव जाना हान बिगी थंबिरि से एकोइगी कुकी सिंगसिना एकोइगी पॉपी प्लांटेशन सि तौरकांदा फनसि फजना क्राउड तौरकांदा लानसि चथरकप्रा हाइबो वाफमदि थंबिरि से मथंग सि कनोदा लाक्सगे ओजा प्रेमानदा लाक्सगे डॉक्टर वाई प्रेमानदा इसोडी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एमयू दा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा लाक्सगे ओजा a large group of people who are organized to promote or resist some social change aduna अखोइना मसिगी सोशल चेंज सी पोरक्तनब होनब मतमदा सोशल मूवमेंट सी अखोइ मथौ ताइ अखोइगी लमदम सिदा सोशल मूवमेंट तौब मतमदा चेंग तांगबा अहानबा अनिसुब नुपीलान मिकअप थोकपा मणिपुर स्टेटहुड फंगनब होनबा मणिपुर लोन मयेक मसी अखोइ भारत की अखोइगी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल सिंग चननब होनबा अदुगा मणिपुर यूनिटी डे अफसपा नागा कुकी लान तो
tongan be issue mayam ama masayista akoi social movement si mayam ama leigre masayista struggle mayam ama akoi da thengnagre mayam na ure a leirei ba situation sida akoi hauzik Manipur unrest ni we want peace we want justice masina miyam gi kholau oiri miyam gi apam bo oiri aduna shwai gi area si la akanda akoi social movement se akoi ngasi thamjari ba topic se ozai gi ni han gi oina kamai phongdok pini kamai haibini ngasi thambini ba topic social movement haise in Manipur hapchal su hapchal su ya ya na tra Manipur gi bot ni na ISCOM thambi se khamada khatang di chawi ko chawi di masi ki social movement gi dimension si yam lei ba ko adu ba aroi ba di social change sama porokna ba revolution ama lakna ba gi pot ne ba haining si di ana masi social movement ama lakpa da social revolution ama lakpa da changi si madu movement du ngasai organized group habi ba ni group tu gi di leader ama leta ba yaroi ne ko ani khamada leader si watpa male khoi Manipur sana le bak se gi tawri si akhoi hujik si irabot ki thani September si ko aduna hijam irabot se khoi mit ure social movement ne ba hi ji pan bada adu Manipur da ngasi bauda social movement ama sai akhoi manaba samaj sama inclusive samaj ma purokna ba honaram si aina khamada lamyan ba haisini irabot si akhoi mit ore lamyan bi irabot haisi ana ma gumba leader si leiba changi ma mangna trasu magi machet amtang su yoba magi quality maya quality yang khai jem badu da quality ama ni dang chelaga di yado ba akhoi hojik na adu leader si leita ba hai tare irabot kumba lamyan ba manaba samaj inclusive samaj sama socialism ni yumpham moiba adagi di secularism ni yumpham moiba adu idea chenba adagi people na akhoi gi leader asi di people na yab oigadabni ga haiba adum wakhalon chenba dugumba mi ji leitabane adu ne akhoi na social movement ngasi buk to failure si ana so akhoi da social movement di khaga di tawi tawdab nati fragmented oiba adu ga magi agenda si akhoi ki haitare magi kano du magi phangado agenda du phangringai da tokhiba madagi ne akhoi Manipur da soirei si aduna akhoi na social movement gi post lakpa da leader si am lui ko leader leita ga de social movement lawe student gi movement oibe yai adagi di masi social movement ha ga yaw du si socio political movement ne ba seng politics yaw do swai adugi pot si akhoi yeng matam si da we need a leader da ka lei ade akhoi na asongi India gi no mapa on yeng ga na akhoi down trodden kangu adivasi singe de AC gi yeng akhoi na Dr. Bim Saibra Ambedkar ai masi social movement manung number 1 ni India gi on yeng ga akhoi father of Indian constitution oiriba adagi drafting committee chairman oiba ma na ni ko social movement gi social sense gi dimension mayam akhoi constitution ga hapchal lamisi ana masima akhoi na sum lakwa da irabo simit ore Dr. Ambedkar ji akhoi unawo na te natraga so akhoi na laik tamu ba nakpu da kaida khar chala diksha bhumi ne leba diksha bhumi si man diksha di maikai ba maikai pi do ni misin mana akhoi buddhism chale ga lakthok du si ni lakthok tu diksha bhumi ni saung sa thami nakpu di khar chala aina haije di keno adu mo leader ma changi hamada madi mass leader ne mana keno diksha bhumi ni ngasi akhoi lakthok kano lakthok to re mayam si kene inaraga irrespective of magi wakhal leita kaita leita bi da thola yawar ka doine adu gi keno si da ko si leite ko si nam phusa chu ngak tani rally sala su rally du mi pick up to ga yawn be time ne ha si tu tong ni suja bu du sa mani ko suja mu sala rally na gun point da nang yaw tho yaroi yaw tho nang hak pa sa pi ni ha ga chalhan doine ko som da na leiba ki ni launi leiba ning ma si ko phong ni ha ni da aduna social movement se ko si da soidna lakani khali lakani de ko lamyan irabo na piramba lambi paring du da ko adu bu maduni adagi de khoina Maharashtra da koina lairak pada moi da mi ani kha koina tarisi amana sai Shivaji nungbaji topic ro aduna ari matam gi ne anobo da moina haisi Mahatma Phule se ga Savitribai Phule se apaw social reformer movement na moi social reformer ai tare nupi gi right kari ge degi di nupi si lai tamhan magi khot pagi sumba sida akhoi ge Savitribai Phule se ga adi Mahatma Phule se sine taw amai taw da lam gi state ki magi lejeri ba adi khara asomasa khana koi Nelson Mandela ga hairiba adai wakholon da di masigi organized group amana social change ma tawna ba movement ama sagalak pasi masi socio political movement oidoni ko oibedi aduga masi legal means tawbiba khulai paiga tawbuduni social movement yaro aduna armed revolution koi maduna berani ba ko khina du hawi atre adu masi legal means tawbiba aduga with non-violence means non-violence method oina sina biba adu democratic means tawbiba masi taw matamda leader sangi leader with mayam yaba leader mayambu lamtak ngamba mayambu litto sat ngamba leader sangi aduga idea of Manipur yum phamo ba tare ko adagi adudi hindoktana Manipur haiba mafam si indivisible
Pithri force on the Maji Tugawi Arroy, Manipur's entity with 3,000 or 4,000 history of legacy, kind of Masi Yumpum or Duni Manipugidi. Are they the Aqua some young Pada social movement, socio political movement, Sida Masina dimension, or Bishia, and Amu Kanagrabani, a quick and say. Resident party se, she's Amaniko, Aquina Amu Kaktopi, resident party se. Isam jana masi Polgan party na teba resident party hare ba Polgan party se masi social movement gi part amane ba khudam ha ba Mizoram da sarkar kari boji MZP hai se ZPM hai se Zoram people movement hai se movement paline party hai deva ZPM hai se Zoram people movement si minister Laldu Homa man hai ba mai Polgan party na te je movement hai Joram Joro Mayam Punanaba, Jo Mayam Punanaba, administration of Tamnaba, movement high. Other than me, the Saturday, more movements, the politics on Tokrabani, other power by Kalamione, and a successful, I don't know, Kandadone. This is a kind of a facet of social movement, sometimes law comunataba, politics, something like power pyra. Last the politics and like to never must fine example is ZPM, Joram people movement who is a couple of Laldo Hamas, equally with that 5 or 6 days, man of Tokrabani. Law is clear Nico. Joe man, pull up Punjalaga, one administration, Makada Laido with there, Madugilam, Satanain, I say with the Ina Yapoti, the Laurido, Adukan Hampton Toti, Kainoka, the Lingian Manabarina, Adu report at the Moim among the MNF, Mizo, National Front, Zoram Tanga, Mitore, Moshu, movement high. Karuna, they have power hungry, movement, Mizo Mayamsi, Yam Nakanba. Unified Mizu Agadi Moidi, Jo Mayamsini, Bangladesh Tariba, Myanmar Tariba, India Tariba, she had Pulaga, single administrative unit, Amma the Lagani Hedl, Ningatam, Lakadune, Adu Poshi, Adum Pona High, Sini movement High, and a political Sangin Mamchangi, Manipugu MPP, Mamanga the MPP, movement hybrid hide of Kangodre, Aquina, second Tolder Yam Kalami, Hojino Swandare, and Aquidus income, political movement. Our second man, but on a second same Taki Rabata Deva. Other in a country, Mo color and poti hojiti mi lip kabel and tato pungam drabani. I calculate Mali, and honorary high and Kamada, and Kamada social movement hojiki civil society nataba, political social movement amasu yam sangeba, assembly revolution proxagadi, Adugi Pesetu and some Tamzabiwanida, Adu Madula Akad Nekona, Akoi cookie signal or Piro cookie lemonatico, terrorist cookie militants in occupied Todana. Like Rabat district Manga, Ziris Lotion, they are one of the and Sigi Mayamsi, Takaiba, Manipur, Amana Kaibia, Manipuni, Manipuri, Sumaito Mani, Kanman, Nekazi, Kangan Bangambadu, movement, and Changi Habanida, Adu Chang, but some Chum Tawsin Yaro, Sida in Kamada, socio political movement, something like the Hena, my Pakung and Tamsaki 100. Was that one with the Laxake, socio political commentator. Was that? Manipur sida aikoi unrest situation nama lairingai sida social movement masigi movement torokpa miyamgi oiba thabak khara move torokpa haitare masi hingbaga su mari leinaba essential commodity aikoi gi darkar oiba masak singse su masi movement makhal amada dum yaurini pot tangkhatpa chana thangnaba potchei tangkhatpa akoi mi pan tangga hingi banina asomdagi pusalaktragadi pusalaktiba potu maman kadai chatkhre kaidawrage haiba trading gi wafam ma leire ada hojik si aikoi Aadhaar card update tawgadabani haidana Aadhaar card singsi update si September 14 to 2024 the last in subject to confirmation ado Aadhaar card update tawgadabani hai adegidi masi December ngasi ngarang phang thokiba order mana December 14 phaw sangtopage ma leire net si thingi basina maram oraga akoi gi cable fiber chatli basingje masi gi fiber jingsi gi masi gi tingthok tingjin semdok semjin hana leramba potu akoi tatrurabani na hingkatna ba hona bada chi ma thajilaga adugi chi du thajil matung Madugi connection people caught by Yam Channery. Those Mahiroi Singi Yamato Tavasu, Net Sinama Oiribanina, Net Sigi problems in a Maramura Kanda, Masigi Samtok Samjin Taunaba Honaba Matamda, Zigi Aadhaar Katsisu, Mipum Kudima, Loin Aadhaar Katsi Paivanina. Jahitara Surgadi Madu update Tawadabani Habasda, Kanagumba Karana, Madugi Samtok Samjin Torbi, agency Haitare, Kanagumba Karana, Pashan Lobi Changsi Manadaba. Khara mana lupa yang khai loba khara mana cham yang khai loba khara mana mai magi area dugi koli dugi longing lobugi mong ma akhoi thengna ba miyam na thengna ba dong tori adu geo connection na tragana airtel obi mo obi connection tawu matam sida su mai lupa suk changi lupa suk lawe haibagi kaino ka rumor makak akhoi ne tari sigum mayam se ta sheng na loram ba taragadi akhoi gi hauzik
crucial hours the economic conditions si yamna shondharaga leiribanina phangningbadi kaubanina mathau tabatu di leibanina tawde yadaba thabak singje tawrakpa matamda lengakna masigumba si tawba matamda privatization da makoi gi sigumba tawge hargadi akaknaba rate amakak lepthokpiraga paper da white paper ama puthokpiraga noina sigumba taw matamda sigumba amani hana sinbiragadi people singsi khudong sa si khara leigane thambi ba kamai rangi jam chumajani haji matang se koi awabu ya awam ngaktani cheng maman hawai maman nga maman inchang na bipuna masi rocket race price hai bado hoi democratic nom ta elected ki majority group na lengak pai ge dam masi di yam chumi ado lengak hai bese lengak se purak patan jada mayam puna maki opposition parties and social activists or social movement pan bi bado yam darkar le bese social movement without the social movements without the support of masai sungi Professor Pramandan Panba ki luching puril oiba ko hijam erabot makum leader have se ko amapami yes democratic norms na kitak mo kenable lai adiga assume leader ama puchen singba tobungamba mi aduna social movement natana hojiti politics democracy norms lakpanina election dagi kaba singduna moine leaders na pugudamni ati lehoba akoi CSO sing na tongan na mukoi role mo tongan gre government should listen and should invite the social akoi CSOs ke mayam along with the media is the fourth pillar ni media ki mayam miu punmo se government I request you government please listen carefully media the line lobby gano media in the fourth pillars among the media gi miui singchana suggestions pir pasi it is much more important and imperative for the government kambiu khudung chabada honorable chief minister ta hangchake yes opposition party ko tie up to birang mani CSOs mayang se tie up to very good media sing ngashi bo se covid se government ge drawback ni media ke mayam mako koi mayam tara amuk kunmo over a cup of tea over a glass of water ma pham de mako advice lobiu Adongi advisor they may be an IAS officer or IFS advisor. Those are no bill. But the media knows much more than many things than to many bodies. I request sincerely the Honorable Chief Minister, head of the government, to begin Khalli as early as possible. This is also account of media. It is a forecast for the future benefit, for the government's benefit, for the mass people benefit. Aduna media ki miyo marui basing. Tara amo kunam kuntra amo paminerga listen and accept their suggestions and analyze it. Mediation can be can kill a man or can lift up a man. Hai wahim le yam na tobunga mani aduna shoider masiji tobiyo aduna so nasai pochi maman hengal pahibese mas yam na wana de toy manam di akoi si hajik mapan de sum tang na leibani na pochi pona mas rocket okay rocket shooting price to ne extortion ni marol ma bhari de legre hanadi le ma kunnam kunthra abdu natna chin cookie jos na loaning batal over 30,000 40,000 50,000 gari mamda paisa se pubang maktan moi so maman se moi hengalle thabi madul bachampi thabi shujab na ni thabi chaning ani khale lu bachani be hare krishna kok se pai bistu bistu thabi mamdul bachampi ne sab suk chausi ga loren adu phangboy phangdaba social moment na tawna bhau atu chata badi jate to hing badi jate to sondagi terrorist kangbuno extortionist kangbuno maro number 37 national highway 2 highway the below mujab logre masai aadhar card ta lakpado aadhar card se me punamaki yamna pai dabu yatraba masi pai gedamni adugo khangna aadhar card ta koi government digi koi permission lorga authorized agency na tauri hana tabase mase tobiganu wari ngai tanjada mayam atum mateng pangbiu aduna ngami haibedna khudong chaba phangi haidana people dagi other people ko yi legitimate miyosing yam jauri yamno wani hingi tobiganu mase ko request tawjage yamno wari kathok pasu kadang tambiu hojigi matan me punamag loina wari bani akoi kase wabne gyanam tapan di hidak mamanta ni ketang hengatriba atidi chana thakna pos namik khuding ba manga hengatara hella kun lendo
squash hari bese manipur dasar basa kauri akone silong da kohima da leina da squash kawi squash se na matama da bora porga bora mari manga ka por impal kara se chawo yati praja singbu apang basira ga moina singye moina ngame dana adum nam phu don toba amai da social movement nama mung laga maduna another issue mo lakda ba lan biganu akui ge private authorized agency mayam leiri kholi pun magna paisa sanjau pai ngatani mayam nohidi matam khangi kuina ngami leitalor mayam pun aadhar card sem bai tamata gari waidan lakani taxi da lakani da phangdan noi manga ni leram lo taru ke munung da mung lo taril to chathok ko chasin ne yamna khudong cha de ashi pun se mayam ne kau thok khraga OBC domicile lo chen everything even the show is pura sil pa chamnga peter di chatuk padre lishing pi de ukil waider de phangde masun it's a crime to bi nu si matang da noi de chabai tamudu noi pok pun hai noi pap chen ngani to be at this juncture. Jaring will consider it or you, Jaring will get to the preview. I want to meeting people have said Tanjasiga, Queen, Mumu, the extortion about the Pasha Lori. This is also an extortion. They are not authorized, but they are doing it. I recipe was not the Amato. She's only had a kingdom in a palm. As I put to the Haying Lao, Hangchit Lao Mati, Mugari, the Muchaki, bargaining tole. So Pada let me do the Modi, Mingo the Masi, it's a kind of crime. Let us be free and fair for the poor people and for everybody. Ashi matang the Sigumba game Sanabahunde, she matang the Matam Legido Mu Shingshi Pesa, Munmi Hapta Torga Bargain Tortama, Hang Low, Angelo, Tochiline, kind of Tobuka, purposely, willfully, Pesha to extortion to Matan say was up than Talaxio, was up Quay Nasi Rang Tokpa, Alquay Towatok, Manipuri, Haitare, Kanagum Bakarana, all Andromeda by being the Manipur Mutpayaro Haidana, do not Manipur obliterate Manipurana. Maina banner pairaga chatpa asum basi paper the phongdong rims ki ICU da thambak libi sanjita naupurukpa angang miyamna sinjamai PS ki gate da thamjil lubadagi irang thokre miyam tan khaina ba tiar gas kapada koi chahi yankhai ga taruk surbi nupi amasu koi rims da laikan nakre JSC sem kre ngarang ahing nongyai dagi pung kunmari total shutdown lock thokre haibna chingba ngasigi ayuki media paper singda phongnar pa paw sing asi mayamna loi panagre aduga koi TV channel singda TV paw singda hapnagre sigumba situation mayam amasu ekoi irang sigi manungda haibadi maitaiga kuki gi chathariba akoi unrest sida sigumba amasu akoina thengnari aduga ngasi ngarang ima kaithelda mairoi mayam ama aduda su rimer ama thoktana achauba irang ma thokpa yabagi kaino dusu mayamna thengnaba leire na hauzik chathariba manipur gi unrest ki masigi lanse sum kushalakpanara haurakpham wari oigadoriba makokse wari makokse mangki gadorabra haibasi miyamgi thamoida jingnaba amadi poknara abra ngasai akangai singna ngangbibada haibibada ngadi koi makok tagi hauraga pumba haurai haibadu maina masi muthatnaba honarakpagi lambel ama lakadoribra but punamaksi oidanasu internal displaced person singdi haujiksu adumak relief camp da edi leiri haibasini lengdana mokoigi chapam leitri moigi yum ingol leitri swai area si yengakanda social movement nama anoba setup taunana bhonaba matamda irang siga mari lena taunaba bhonaba matamda tungmang yengbagi area se masi kamai thambini kamai pongtokpini masi idan haibi se masi ko holistic approach sum changi ko hoi sida tawrisidi ko sum yengbada mafum khudi makta divide and rule policy haidana loina bak thugai dune ko manipur sida loi kai rabni sat ga sangsan si masing thingam dana kai re natra adagi di leinung da underground haidi leinung tare ne ko leinung da gi lan hori ba kangu siju kai ni adu bu de ko mai le ne ko palu ya de adagi di civil society si chama lishing da kai ni natra akoi si kai bagi mache to bagi divide and rule policy si phatna sana ba haitare mi khran masi akoi overcome to um changi ada khoi NSS ka yawre ngai de national service scheme ge kuina program officer oidna cotton tawda ai kham ai khwai kuiba program officer orangoni mizoram lai ngai da sahi 30 adu hawdi loibo oye aw to ki soyati aseng bai program officer sahi mari da ade hin oyadam ne bako ai de to ki yada moi go me nang to pa ya na dun oy hayong ai bonum aduna ai na adu da khoina we shall overcome kind of one day ga same maina akoi si
we hope akoi overcome no tawdo mali akoi si mache fracture over society mo oire masima overcome tawum changi ani subada hujiki ngasai gi nuaiti akoi gi kanu gi nawrem kai kari gi singjamai gi tawri birang se hujik moi 24 hour ban ga tawi adu made kamele jeti duga maje khamda tear gas kumba degi di mo bong si maje training tawda bane sinabada akoi without any training la ta kapra bapta di ba aduga काप को दबो जगह सु चांबु गुम कांगपो बिदना टियर गया सु लेतबा अदगी दि मो बोम सु लेतबा को मोइदे फ्री हैंड मोइदे खुन तंबम चंगी मोइदे दि सोशल मूवमेंट सि फज याम फाइन ओरे मोरम द विदाउट इन इंटरप्शन नो इ पाइब मूवमेंट सु मोइदे दि कनामतना खु थाबि देदना को अदना असोमदना विद कैम तौदबा लो जे स्वाइदा द लेबरा मयामना ग मागी डिमांड तालक पसी एकता बुलडोज तौदना कैनोम कापसलगा साटना तौबुदुसु नोंमैगसु कापे हाइबरा लेदना को सि चुमदे चुमदेदी तालिब डिमांड सिंसी लेजिटिमेट ओब डिमांड ngaktanebo saigi akoi yam kana hainingde taliba moina sata singnu taliba डिमांड सिंसी लेजिटिमेट ओब आइने याब डिमांड ngaktanebo इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मपान थोकिब डिमांड तो याव दे हैबनिदा अदु सिंदु कमाय तो डिमांड पीगा दगे हाइरोम द चलदी फबा दु नतबा साटा डिमांड तो सि कमाय तो नमधगा दगे कर्फ्यू थमजलो इंटरनेट थम बेन तौरो का अदोम दु सखरे हैबन वारी से डिमांड दु पीब नतबा मूवमेंट नंबर लाइदो मूवमेंट दु कमाय का को दगे मुजि कमाय नंगाय रे कमाय ताथो को दगे कायना तौबा दे कैथेन कैदा पैसा गा पीरमी कायना का क्या हाउ फक काम सुमुन खंगदे तौ अखोय मक्सिद मी लोई साना रेबा अन करप्शन गी सी अखोय मणिपुरसु इंडिया की लाइना सी नाबनी नत्र अखोय इंडिया से नाहले बाप तादे करप्शन जो अखोय लोइना मनुंग चंग लेरबने मी खुदिमक से अखोय दे ततना हाइजबनी इंडिया की नुआयम लेबनिदा लखुबाई पाठक सिटिंग केस ना अखोय की मतमदुगी प्राइम मिनिस्टर कनो से पीबिन संग राउदु माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने आदा माना माइनॉरिटी गवर्नमेंट रन तो मा मथन इंडिया रेकॉर्ड ने मा कमाय तोइना गाना नो कंपनी मोशन दुना मायना नसागी जरखान मुक्ति मुसा की एमपी खर लेदोइने मा करो मंगा मंगा रा पीर अदो केसु थादा दोइने पैसा पीरगा मंग थादरगा माजी कंदुइने सरकार से मी मंगा रा त्रांगा रा वाटपने आमा आइना हाइनिंग ने के सुप्रीम कोर्ट यौरा कांदा नसागी ब्राइब कनो सिंजी गिवर से मसीदी इम्यून पार्लियामेंट की मखादे मास इम्यून ओरे अदो ब्राइब टेकर पैसा लो कांगुदुना दंदी पियु राइट असलतुने सुप्रीम कोर्ट आइना या नोंग माइ तायने आइना हाइनिंग ने के गांदा अखोय द एंटी करप्शन लो प्रिवेंशन करप्शन एक कसु लेनिको ले नाउजी नसंगा आधा करिगे ओबीसी लथुबे करिगे कुमै ने बताइ लेबाक से फाइन सी मूवमेंट तौदबा विदाउट मनी मनी याउदि फाइन जी मूवमेंट तौदबा पोट ने तौरिसे अदुना मसे खमदा सिगी मयाम सिदा मसिगी सोशल मूवमेंट अम लागा मसि सिंसी अवोन पुरपस अराइब नतीबको अदुना टियर गैस का मो बोंग सी ट्रेनिंग तौदोनी अदुगा स्टेट लायबल ने अखोना खंगदम स्टेट लायबल ने स्टेट रेडी मसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 दे यावजबनी स्टेट इज लायबल स्टेट रेडी कापी दु इचमना थोलगा आकाश से कापना तेने ओधर पिरम दुनी ओधर पिर कांदा सिपोई दु नत्र आर्मी दु नत्र रैपिड एक्शन फोर्स की मीनो कापतोइने बको काप मी दु पांदना मी के सुबांग तासुबि वारी नेबा अदुना आइन खमद स्टेट इज लायबल नि और हाई कोर्ट का केस तौरगा अदोम दु सु खुन उब फयब स्टेट इज लायबल आइन हाइबनते कोर्ट हाइबने अदुगी पोट मा अखोइना एनी मूवमेंट सी खाइगदौनी फुगाइगदौनी अदुग मूवमेंट सि नमधगदौनी हाइबिसे सि सुमदे ऑल मूवमेंट शुड बी फ्लोरिश इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज अदुनी ने मयाम सि फ्लोरिश तो हंदौने अदु अफब अदु तवदु आइन या मूवमेंट ओइदौ आइन यादब दि यादब अदुग मूवमेंट सि साइ खोइन हाइजबदा मपानदगी लाकपा सोशल मूवमेंट अमगा मनुंदगी थोलपम अनि लेनिबको ख्वाइदे फबदि मनुंदगी थोलकपसि अन आइना मसिगी ngasiगी अखोइ खननेनबा अखोइगी नैनबसिगी खुदोंसाब लौरगा सोशल मूवमेंट अखोइ मैतेगी नागागी नतब कुकी के सोमजसु मूवमेंट नम दका लेये मोगे मरक्तगी आइन तथा हाइजबदो डिस्ट्रिक्ट मंगा चांदेल हाइरेबा टेक्नोपल हाइरेबा अदगी चुचामपुर फेजोल कांपोपी मंगा सिदी मोइना सोमन ऑक्युपाई तव थंग्रने सिदी मोइना नाइखाइग्रने मोगे लम की टाइपता इवन आसाम राइफल के केनबो कैम तव ngमद्रबदि दे आर ऑक्युपाई टेरिटोरी मोगे मरक्ते मूवमेंट हम संगे वी शुड लिबरेशन चाहिए वी नीड टू लिबरेट दिस occupied by the cookie terrorists or military to was liberate tawi liberate dakale moi so self restraint ama sangai moi martagi resistant movement ama aina khamada we appeal to them also social movement is more required in Susampu more required in Kangpokpi si dakale haibani adu ga ko somu movement am lao somu movement am lao punna movement ji punjal laga whole manipur gi movement am la ga di ain khamada manipur si prithvi da khwai de kanba adu khwai de gi sana le ba haidana kanom utpangam ga rain khal
मथंग जो समान लासी ओदा अखोई जिकी सोशल मूवमेंट तौनबसिदा तोंगान तोंगान मचोई तौबगी वाफम अमसु अखोई ओजा प्रमाणदनसु थंबीरे अदा अखोइना उरिसी अदुम चही खरसिदा अखोइना उरैसी पीपल की सोशल मूवमेंट अमा मसीसी लाकु मतमदा अखोई मसीस द फोर्थ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट सी लई अल्टरनेटिव redemptive and reformative revolutionary masigi mari si leiri magi type makhal si akhoi gi hauzik leiri ba manipur gi context da haitar manipur gi sin ji de yeng tar di sigi scenario masida yeng tar di yo ma lakpa adai di tear gas ka pa adai life round ka pa asok apan casualty mayam yaw pa sibana ba yaw ra di irang kalle people ki voice to laingak na kadai da tabiri bage adai gi irang du kala kanda karmain tawdana irang ji kala e hair kanda karmain tawdana madu gi control tawna bo honari ge haiba wafam si su akoina masi people na kamaina uram gani haiba je laingak pai ri basing masigi sinmi sing masigi thomi wari basing aduga masigi social movement si control tawna bo leiriba law and order ngak na ba leiriba punamak sing sina understand tawbugi area ma khak ekoi ubam thokpra अदाई एरिया कोई मफम इचम चम वाकन मफम फमगा अखोई सिगुंब तौदोरी है कांदा ताबीदब इरांगजेद थोकांदना अदे कैनोम तौरकांदना ताबीबगी मवोंग अमा नत्रगा कैनोम ओइना हेता संतोरकोई मवोंग अमा ओइना उबजे मसीनम खुनाई रोलगी मनिंग हनबगी एरिया दसु उबिरकांदा करम मोंग द थमनिंगी जाय वाकल जी पुलिस द particularly law and order से unified command की लाख पाहिब से CM ना मतम प्रोत लेके दबनी my Makada lady DG lady, additional DG Intelligence Department lady, District SP's lady, District DIB Director District Intelligence Branch lady, Special Branch lady. I think this is on behalf of the government law lady. Only police at the time bijare. Police ki excessive, so let us condemn it. Police ki due to failure of collection of intelligence, let us condemn it. And the Thoi incident, it is not only by the government. Government fail means DC and SP information pirak person say accurate or advanced or it's appropriate one or it was only a late news. What preventive measure tawgri? Churachanpur the talk with Tanjada, Churachanpur the talk about incident. It is not the tribal scheduled type issue not the napsan money makoina. हानदगी मकोइना तोरबुंग बांग्ला सिगा 10.2 किलोमीटर सिगा मोना आदा खियम करी हैने को बुलडोजर मयम पैना थमियो मिते ये कंप्लीट लम्बे से मुल्ला तौगे this is not the any procession not that these are all the deliberate plan mamangi dige why the DC why the SP you people kari gi nakoi na se advanced intelligence se pigi na pira mga government to mina labor asisho mo question some lady aduna मसे alone police तक आता होने तो district की माई मको को बदे deputy commissioner by virtue administration मको ने माने पूगे दमने he has a direct accessibility to send to the chief secretary message थारी बने मध्य whereas police is authorized only up to DGP DC is authorized up to the CMO chief minister office था बजाय chief secretary था बजाय because that empowered has been given ऐसे तरफ में कोई से खंगी तो अदु और ये से police से तौरी से छात्र छात्री और अखोई एजिटेटर्स अखोई से भाप तबम थोई पुलिस ने हाइरे राजभवन के मनाक से नोई चंग कनु नोई अते मपम बो एजुकेशन ने तऊ नोई लावबो खोप तऊ चंग कनु हाइबी यादरे नमफुर चंगे पुलिस एक्शन हम लोग दब जाते अतो कोने हंगतो से चिंग दिन होय के दोंग मी हाइबो वही हम सुलाई चिंग द डिलिबरेटली नो कोई पुलिस स्टेशन बो अटैक तौरी डीसी एसपी बो डीसी नंग चटप नंग जारोय नंग चखिदबो नंग तौदमी व्हाई यू शुड लिव दिस एंड व्हाई यू शुड नॉट लिव आई बिकॉज़ न फूड तौली आदन अमुक तोंगा लॉ सिन अमुक तोंगा न सेम गरे गवर्नमेंट ना there is no written such law that moi dana ching da mu ato nati ato people adal lady singsil on enforce to bungam daba majority mi singsil on hingsha or majority me singsil mi hat pai group talon chiak ban police says or only for number the out of 100 out of 1000 mi am gada lay dabni mayam public tana punamak namai pai na rated arms simulation pool laga police ta cordon the police upai karim leiti acha masishum leire other tamda lag patanjada akoi students youth or agitators or shares khangdi ama khangdi police certain ki barrier ma thambada masi hanbiganu ko si hebdi kaide tawdi harbadi khatanga koi khandabam se darkar number 1 so oidi khari agitated oidna mi hanjal lure
police ama phugani khokani tawgani asi so mu yauri manda nak nani maktne hajari se police so sigi matang da handi matang siga khatang de khara jengbi ba haja considered ai to gun ham ne numi ka pade kari ka poi de to atu makti natti atu police officers ke mai gi personality my popularity police say it SP or tung nami kunam kuntram le I am SP that I can do what adu to yadde modani shwari base any district the SP malai bada maki popularity my personality my approachability mananga put high bata ba kitan lobby ba hai base masishu police ki khara my certain qualities ma leite ba sunga yadde man the low elon mone kapok no me thokka kune adu the police officers training lobgi high qualification phanga podai by SP SSP ka ori ground the leadership adu kari meaning do lege to adu my subordinate officers so control to gudamni no let us tolerate for intolerance certain limit phaude tawgisi hato to no me thok kapok kon galo se kapamba si kamudir tawgumsi police matang matang chi jabagi my authorized lei ako si charin upai litaba अखोना मुकापु दमी से कम सीगदोरी अदु सरो मोनी किन मुनि थेन थिनजेगेसन काई दे हाइबा आई दउ किन थेन म जरो आई एम बीइंग अ सीनियर मैन आई टॉक कपसन जाती अदु अंडरस्टैंडिंग हम ले पताई प्रजा खुश कर खंगबम दि थोई बिकॉज़ द लॉ प्रिवेल्स विथ द सिविलाइज्ड पीपल अदु कुन अनसिविलाइज्ड ओन चिंग द चिन कुकी जो तौनिंग बत तोब सी मदुमक्ते कोइ नत्ते both sides of understanding am lay certain limitation am lay certain tolerance for intolerance have madu ju khare su lay do aduna koi yam agitating obisu yade ta do su government ta do su yade government su solution ju product su yade mahan laktni mamang da officers na thar kholaga school college jita su phajana thema khop to bagi yam darkar am yam lay aduna sipuna mo se ka khan jengbi bakitang phai haiba I thamjage absano jariko matam koi ngakta mari manga matam le jeri oza preman da ta laksage oza khogi hojiki lairei ba situation sida masigi social movement se masigi social movement sina akoi loshilak pasida yamna constructive oiba suggestion hai tare akoi people da su lengak da su redi masigi people da su haijabai maram ding sagi alternative redemptive and reformative se masi yauna akoina kadai jaga da kadai area da akoi gi way si changjal lagadi akoina yamna positive oiba kaino si constructive way si akoina phangadage idi मागी कनो सिंग सी सागलक मतमदा अदो कोइने चाइथोकप यादबा अदगिदि नाथैरगा चटखिबसु यादबा टाइमिंग हम खक्सु ओइरिनी स्वाइ मतंग सिला कांदा सोशल मूवमेंट कमाइन थमिनि योजा कोइ सी मणिपुर गिन खरा मु लुरे को लुरे दे कोइ सोसाइटी जे फ्रैक्चर ओइरे अदुगा अकोइ द कॉन्फ्लिक्ट अम लैरिमिना को कॉन्फ्लिक्ट पुदि नते सिदि काइंड ऑफ एग्रेशन अम लैरिमिना सिदि द कोइना social movement atopa society da tawdu sida panba yaroiba sigane khaitang khoi gi hena kaino tawba aggressive de phu chebu nati oina haije jidi aggressive de yam phajana tawde ade na tawdu aggressive kawe khoi lo da aggressive mi phunab nati mi hap nati an aggressive oiba social movement am change mark sida khoi gi civil society organization si yam manabam change leader le tagam yaroi ko social movement ji kai tholaka doi no ha kana singwadi government gi failure ne base good governance later ba government ji failure hai ne social movement am da ka lai ji government no phajan tawraga di no ni for social movement hai di government ja khoi sida kaw thokhre mamang da khoina khalami sidi akhoi ji police state ki tact ek tawre ba act nang mi demand talani demand du phangna ba phugai ni yekhai ni tiar gas kapani mo bom tawrani mi phane pulani internet thingjelani du demand do pi roi adudi chumde dana ko aduna asengodi demand tan da kali ti government loi tawdu notro akoi ji police state na te akoi ji welfare state ko akoi ji welfare state di government lai ji welfare of people ni ram raja kai se welfare of people ne police lai ba army lai ba san phul lai ba ade central armed police force lai ji kai kari gino ha kanda this is safety of people ni people ngak na ba lai ne akoi honor tai na ba hai tare police chu akoi di kijebam power army ro akoi ki re kai gino ngai ba ngak di bap tarak tre bai nai ji ade people sing da we are afraid of police ai wok pung baro da halak pa da asengmadi aina numidangi pung baro da halak matam je police ubje harau du notro kai no police they are for
protection of us ekoi protection tawna ba lei ne ba police lei ne na hara ai pong ja ka do police le si chalon somda ona mamai le le kai na kana police ekoi ngai bra ekoi na police ekoi ki ba ta dre masi su movement am change movement within the police su praja ga police ka le ne do mari se si su ma da ka le adun ai nang se haije ba do sinja mai oiro maya mirang haure ga no mai ba ka pa de di tear gas ka pa na ta ba how to control the mob se control ko mai ta well trained to do ni ko adagi di yari ke minimum force ni ga do ni maximum na ta minimum force ado sat ta kai ko tha ba di am la le mamang da sara ka no to ma ko to am pani bani ni adu du madu chum da bain khali aduga akoina khanga do shi government oppressive oiraba ade genocidal oiraba adagi di akoi shi di war crime the crimes against humanity the big thalabani sigi matam si di social movement si yam darka le to who so high laws of abuse was a lady ko adu ko rule of law ko lebak si kharam to rule to bunati law na rule to lebak ne ko aduna rule of law si ngak na sat patare ko ai nuti su pujari ba constitution gi principle ma khara to botare law sat patare aduna ai appeal da non violence oi biba legal means in abiba adagi di ko ka hetare mingon da kai ga da base sisu proportionality ko we law da ga masu yeng bi dare ne mingon da kai ga da bai di oza da matang du ko lo matam lo sel ka do ya do no si oza ho Manipur University da ko gi law department sigi head ko in pu bi bani oza ho na hoji platform selection bi ra kan da public ki aware we na ba public ki mit na oi bi aba na kong oi bi ba loksing oi bi aba mayam ama dum thambiri pibiri sumain tawduna Manipur Police Department da le biri ba ko gi additional SP DSP dagi hauraga ko gi SP gi mathakta le bi ba sing khatang khang hai bi ra ba expert sing jina sungba discussions the lengthen bi ra ga public siga aware we na ba samna na ba connection thong ama bridge ama sabi badi kamain training du yaw bane police ki training da su relation between general people and the police ki poch yaw bane ba ko adu aina kham madu is a must ni police ki kai no police ne lai si welfare of people protection of people safety of people ne hai bani da adu nakal mom da crime thoga da crime du investigation to police ki ne ba adu na police ya maru oi ba hai tare people ne mo de cooperation pi de police u thabak to ngamoyo adu ani si people ga police ka si kai tare koi ising ga nga gi mari du mani da people sina ising oi tare mo na nga bo oi ngoi jor wari bu ko adu porina they should go together ani mu puna chamina changi hai bani da aduna su DGP bi oro SP bi oro adagi di kano ki police station gi OC bi oro leidna ko mo isna su people the awareness and the sensitization si changi hai bani da natraga di khoi si police ki matak andolon tawraga di adu bu komaina leba oidoino hai bani da we should take all this consider si akoi khan ba chomrin khal yamwaje ngasi ISCOM discussion time thamjari ba topic social movement masibu khanan rabagi damta lengsin biki bekai khumnazar bage singoza posongam sonamani socio political commentator adugoza Dr. Y Premananda ISOD Department of Law MU guest animang lengsin bidurang asigi ISCOM discussion time bu saruk ya bibagi damta ISCOM discussion time bi maiki di aroi boina thagat chabai kai khono phongdok sari loina na ngasigi damta di ISCOM discussion time haubadi loi phoming tabi khiba khwai khibi punong poroi boina thagat chabai kai khono phongdok chabag loina na kaini athing nijari pinabirasi kurumjari